Au banna, go fitlha leng? Prosperity doth best discover vice. It is just a phrase, but more than a chapter. Prosperity doth best discover vice. Ba tshware ka seatla sa gago, o ba belege ka mokwatla wa gago, o ba tshedise noka. Then they will reflect their negative true colors. Ba go kgwele ka mati, ba go fe plate fresh from ablution facilities. Au banna, ba kgatla ba ka fela, ba kgatla botlhe fela. Think twice. Merafe yotlhe mono Northwest, Bokone Bophirima. Think straight from sober minds. This is going deep into the drain. Pilanesberg TV, I am Jean Letsolo. What is ANC saying to us, Bakatla? Please, Bakatla Bakavela, stop voting ANC. Please, Bakatla Bakavela, stop voting ANC. Mr. Lazarus Mokgosi showed us that they don't have any good intentions for Bakatla Bakavela. ANC is no longer the ANC that our forefathers stood for. ANC is no longer there for the best interest of South Africans. ANC is there to protect people who are betraying this country. ANC is no longer the ANC that people thought about. And it is under you, Ndate Cyril Ramaphosa, that we are forced to come out clear and tell you straight and the South Africans that ANC is corrupt. And there's evidence to that. There's abundance of evidence. There's an evidence from Zondo Commission. And Justice Zondo, he says it clearly. Even 2 weeks back, you heard what he said. ANC seem to be protecting criminals. Most of the ANC deployed or deployees are alleged to have conducted criminal activities, especially fraud and corruption. What is the Integrity Committee of the ANC doing about that? What is Mr. Mbeki doing about that? What is Mr. Kgalema Motlanthe doing about that? What is Mr. Zuma as a former president? I'm talking about the former presidents of South Africa. What are you doing about that? These are not only allegations. They are true stories. You know that. So ANC, we are tired. In any case, I don't mind to say this every day. Ke tla nna fa ka Setswana ya ka nonyane e bidiwang motlatlagwe. Jaaka nne ke gakolla maloba. Ke re South Africans, thanyang. Wake up. Shake up your numbness and follow me. Ha ke re follow me, South Africans. Ke rela gore fela ka le bone re mokgwanasi maloba. Ga ya le kgantsetsa di protocols tsa ma politicians. The politicians always they hide behind the protocols. The politicians hide behind the protocols in order to mum us, to silence us. All the whistleblowers, speak out, speak out, speak out, speak out. For you to speak out, you are also defending yourself. Speak out that Renya Lapilan per month was earning 91.4. In fact,
he was earning over 91,000 per month out of Morafi's coffers. An individual earning over 91,000 per month. Whereas our children, their school conditions are very poor. The roads are very poor. There's no water in other villages. People are struggling. There's no job creation whatsoever. But an individual, a caretaker of Moravi, was earning at that time, 2012, Renyalala was earning over 91,000 per month from Morafi's coffers. In addition to that money, the government from Kokda, he was earning 24,000 plus. 24,000 plus a month. Mr. Nyalapila. His second in charge was earning 47,000. He's also Mr. Pila. It was his second in charge at the Treasury Council. He was earning 47,000 plus. His wife, the spouse of Mr. Nyalapila, was also earning from the coffers of the tribe. There's a TV station called Siaya TV, commonly known as Mojalaf. Bakata Bakavela are owning 40% at Mojalaf. But Bakata Bakavela are benefiting nothing. They are not benefiting from Mojalaf. Bakata Bakavela are said to be also owning shares from the mall, Murle Mall. But Bakata Bakavela are not getting any beneficiations from that mall. Bakata Bakavela are owning 27% of Sianda Bakata mine, which the current Minister of Finance, Enoch Godongwane, is owning 7%. Enoch Godongwane is owning 7%, but the whole tribe, Bakata Bakavela, is owning 27% in our mine. Yes, I can say it's our mine because it's in our land. We as Bakata Bakavela, we have forensic reports. Forensic report of BDO, we have forensic report of Papadakis, we have forensic report of Siriti, we have forensic report of IFM. We have these forensic reports, which clearly shows you why are we saying there is a looting of money of the tribe, and the government is not assisting us. Instead, the Premier of Northwest Province, Mr. Lazarus Mokhosi, he appoints the very same person, Mr. Nyalapila. He reinstated him illegally. So he made an illegal action. Remokhosi performed an illegal action by appointing Renyalala back to the seat. If it was not for the court order of February this year, which said clearly that Mr. Nyalapilane is not Kgosi, the Premier must reverse that certificate, must withdraw that certificate. We don't know where we could have been. I mean, we are crying foul against the person. But the ANC-led government in Northwest by Lazarus Mokhosi reinstated Renyalapila. What is ANC saying to us, Bakata? Please, Bakata Bakavela, stop voting ANC. Mr. Lazarus Mokhosi showed us that they don't have any good intentions for Bakata Bakavela. Mr. Fikile Mbalula came here disrespecting and disregarding Kgosikgolo Kgavela. And for him to disregard Kgosikgolo Kgavela is tantamount to disregard our customary law as Bakata Bakavela and to disregard Bakata Bakavela. He came here and Fikile Mbalula said Nyalapilane is Kgosi. Who is he to tell the people that Nyalapilane is Kgosi? Fikile Mbalula, you are not Mokata to start with.
You cannot come here and say, Nyalala is Kgosi of Bakata Bakafela. You can't do that. You can go and do that to your own chief, not our chief, not our tribal affairs. Go and do that to your own chief. You are very disrespectful, Figilembalu. And we don't fear you. The Kgosi tsa rona ke tshwenyegile thata ke sebete se molangwana di Kgosi tsa itsholo tota ka maitsholo a contralesa ke mokgatlo o ileng gore o tshwanetse gore o lebelle dikgatlego tsa seriti sa magosi me contralesa ga iri seo go tla mo khatleng contralesa e tsere motho o bidiwa Renyala la Pilane e mmeile gore ke ene go Stlhweni deputy president ya bona me re belaela gore ntate o Renyala o tsentsa ba fanda contralesa ka tšhelete ya morafa wa bakgatla ba khafela o rekile stilo se yaanong re tlo dira di-audit tse e leng gore watch out contralesa ge e le gore ntse le kry-a tšhelete from bakgatla ba khafela ka re ge e le gore tšhelete ya bakgatla ba khafela e teng ko lona ko e buseng nako sentse e le yanong yana go seng yalo lona dikgosi tse di ko centralesa le tlo wela dingao mme ebile mo dimo ga moo ke swabile nko go feta molong go lemoga lekwalo le ne le tswa go Kgosi Seatlholo Kgosi fela ya mo Northwest Province o ka sekeng a rare ga itse seemo sa mokgatli last month actually a kwala Renyala a ntse itse Renyala sticky tsa ge setseng Kgosi Seatlholo a kwala as chairperson ya National House of Traditional Leaders a recognize Renyala ya ka Kgosi ibile a romela morafi o tswang ko Namibia gore o tle ko Nyalala ntse Nyalala e se Kgosi ba ga itse Nyalala ga se Kgosi contralesa yaanong ke a le go etla gore lona le contralesa ya ka le utlwa gore ra le bolela gore Nyalala se Kgosi le ira eng about that ge le re la itlotla ya ka le dikgosi ke thoma ka wena moeteledipele wa contralesa ge e le gore o tlotla bogosi tota o tshwanetse gore o tlotle magosi a mangwe tlotla bogosi ba Kgosikgolo kgafela tlotla bakgatla ba kgafela re tlotle ntata ntsha Nyalala fo ka gore Nyalala o feletsa a bitsiwa gore ke kgosi yana ka ntlha gore lona le mmeile fo ebile le mo addressa es kgosi yaanong re sa tlholo o re swabisitse ntata o re swabisitse ebile re ipotsa gore a o kgosi ya nnete kampo o rumilwe ya ka ene Nyalala ka gore kgosi ya nnete e ikgatang e tsentse e ikakanye pele e tsa kgato yaanong re sa tlholo ra go bolelela ntata o tlogola gore o nne le gore go bitsa Nyalala o bo morare ke kgosi ya bakgatla ba khafela ge e le gore mmitsa kgosi se tsenye bakgatla ba khafela fo go seng yalo re tlo go tlhasela le rona ka gore wa re rumula re sa tlholo wa re rumula wena le batho ba go contralesa and le yone National House of Traditional Leaders ka gore re sa tlholo ga a tseye ditshwetso a nnosi gore a bitse Nyalala a mokwalle lona le National House of Traditional Leaders la re eng ge re sa tlholo a addressa Nyalala a mmitse gore ke kgosi la re tshwenya la re eng lona magosi a o tlhele le utlwa Kgosikgolo a bua gore ANC e batla go mmolaya la re eng le dikgosi your fellow colleague or counterpart Kgosi ka tsalo e bua gore e batla go boleyo ebile it's now in exile lona ko National House of Traditional Leaders le lona ko Provincial Houses of Traditional Leaders la reng ge le utlwa kgosi e lla mokgosi wa kgosi e nngwe wa re mo dipelong tsa lona le magosi what are you standing for ko parlamenteng ge e le gore kgosi e nngwe ke e kgosi kgafela wa bobedi o ntatagwe rraagwe kgosi le ntswe a lwetseng kgololosego ya South Africa gore ka tjeko e be le ko parlamenteng yana ngwana ge a sotlega gona no ngwana Kgosikgolo le ntswe o lona magosi a mang le ne le sa ha ba re dithunya ya ka kgosi le ntswe a ne a riska
a riska botshelo ba gagwe a riska botshelo ba bana ba gagwe a bara dibetsa tsa ANC la ringa ka that kind of person's child and heir to his throne la ring le magosi a mofuta mang le magosi a mofuta mang a ile sa utlweng sello sa motho a bua gore o botlo bolaiwa le magosi a mofuta mang re tla le tlotla yana le lona bora ngwana magosi ao le lona merafe e meng ge kgosi engwe la ge kgosi ikua bakhatla ba gaitso sello sa teng sa tsibogelwa ga rona fa now and then re lla ka khanya bogosi ba rona gore bo under siege e be le sa irisepe le merafe e meng yana ke go gwetla yana o le kgosi ya Venda ke go gwetla yana o le kgosi ya maZulu ya morafe wa the Zulu nation ke go gwetla yana o le kgosi ya maXhosa ke go gwetla yana o le kgosi ya Basotho ke go gwetla yana o le kgosi ya Bapedi ke go gwetla yana o le kgosi ya Matsonga ke go gwetla yana o le kgosi ya Batswana o le kgosi o molomong kgosi ya Batswana ba botle ke gwetla dikgosi tsotlhe ke gwetla le Kgosikgolo ya Basotho o itse Kgosikgolo Khafela what are you doing about selo sa Kgosikgolo Khafela kgosi ya Basotho wena kgosi letsi ko Lesotho re go ba le thuseng go se rena ba tlhasetso ka kwa tswetswe akhatla betso morafe o montle ka le dumedisa bakhatla le dumedisa ka pula ke re mo leineng la Kgosikgolo Khafela o bedi bakhatla Sidibelo akhatla gongwe le gongwe go lente lona bakhatla botlhe gongwe le gongwe go le lente go le mokhatla ke bua le wena bakhatla le botshwara yang boroko le ditjang dijo diwele le khalologa yang lenyora ge le sene le nwa metsi o mongwe wa bolona a seo le botshwara yang boroko bakhatla le tsoga jang le sa itse bo Kgosikgolo a lona a leng teng le sa kgone mmona bakhatla ba Khafela yaanong ke bua le lona ke ne ke re bakhatla ra itse gore o ile le rona kgabo a re o go Western Cape mme ga le ka ke la re la itse gore kgabo o kae mme le itse mabaka a gore goreng kgabo a se le itse mabaka a teng pila yaanong bakhatla le tsoga jang di yang dipelo tsa lona bakhatla a le itumetse a le phuthologile a le siame bakhatla le sa itse ko lengana le leng teng le tsoga yang bakhatla le dira eng bakhatla go fetola seemo se re iphitlhelang re wetse mo gare ga sone ka ntata ya re nyalala le ANC bakhatla re bothologile fa maloba re na lene Kgosikgolo Khafela o bedi ra kwa mosetla ge Kgosintšhaupe a bewa semmuso mo setilong sa bogosi re bothologile fa maloba
Kgosi Motsepe Shambok a bewa re feletse ka mephato ya rona bakgatla re ne re kgobokane gape ge re bolla kwalo re bolotse re ilo bula lo kwa motho dia kafela bakgatla potso e fa botlhale potso e a ruta potso ya akantsha yaanong ke na dipotso bakgatla tse ke di ipotsang ga ke fetsa go di ipotsa e be go nthe ke di lebotse le lona gore bakgatla le tsoga jang a le tsogile bakgatla Kgosikgolo a lona Kgosikgolo kgafela o bedi a le mo tshotlego bakgatla kgosi ya lona o katogile ebile o le boleletse gore o katogile mo kgatlheng ka ntata gore African National Congress ya Luthuli House o ba bitsa Luthuli House Mafia le Klerksdorp Mafia le Moruleng Mafia ba batla go mmolaya bakgatla Kgosikgolo ga a tshameke yaanong go fo bakgatla fo o kwa mokgosi so ke mokgosi mme ne ke re bakgatla mokgosi o a Kgosikgolo re utsibogela jang bakgatla ke potso go a re reng bakgatla ge Kgosikgolo a file sekai se se tshelang ka rejo mo keromeng o nna bereka mo ofising ya kgosi ya bakgatla ba kgafela o boleilweng mme mo se sebaka ba bolei ba gagwe ise ba tshwarwe molei ya gagwe a santse a ronoka a gobota ba bolei ba gagwe le barumi ba bolei ba gagwe ba sentse ba itaola ba ise ba tshwarwe wena o le lepodisa go tsayang gore o e rwale badge every morning go tsayang gore o amogele madi a di-taxpayers o re lepodisi mme o utlwa kgosi re kana ngwanake o bolailwe morafe wa mongwe a bolawa go tsayang o apara badge eo with pride and dignity bopodisi bo maikano a o a tsereng o re o tlo tshwara magodu o tlo tshwara barukhutli maferefere o tlo tshwara babolai o sontse wa tsholeditse na wa pallwa mo tirong ya go ya bopodisa go tsayang o tsega yang fela mo maikutlong a go o itse bogolosegolo wena o itseng rejo mo keromeng bogolosegolo thata yang wena o itseng Kgosikgolo wena o lepodisa la mokgatla go tsayang gore o utlwe kgosi yago e bua mo YouTube e re morafe wa mo boleilwe mme a go iragale sepe go tsayang mokgatla wa lepodisi ke a go botsa wena wa mo South Africa go tsayang go sa kgathaletse gore ka nne wa re case ga ya fiwa wena but what are you doing about it? What are you doing about it? Is there nothing that you can do about it? Really? Why? Why should it be this way? Why should it be that our king, our only king, Kgosana II, is forced to go into exile because of death threats? While we have peace corps, we have peace officers. Why? Lieutenant General Mukwanazi
made history on the 6th of July 2025. He made history. He became very brave and stood firm to his oath of office. He told the truth as it is, fearlessly. The Parliament Committee of Safety, which is led by the DA member, Democratic Alliance member, and everything that he, General Mkhwanazi, told the nation on the 6th, he had already presented to that portfolio committee before the parliament itself. But these politicians did nothing about his presentation until he was forced by circumstances to share the light, to share the truth with the nation. And that suggests that the parliament is also wrong because of it did not do its duties diligently. The parliament could have told the nation about this presentation of Mr. Mkhwanazi, but they did not. Instead, they are the first people to condemn the manner in which Lieutenant General Mkhwanazi did present all that he presented on the 6th. For what good reason? Because he had already, Lieutenant General Mkhwanazi had already told the parliament, and the parliament did nothing about those allegations, as you are saying they are allegations. And now, because of Lieutenant General Mkhwanazi did what he did, it's only now that because they are exposed. When I say they are, I mean these politicians. Because the politicians are now exposed. They are trying to fool us, doing the ad hoc committees, trying to fool us, doing these so-called commissions of inquiries. No, you can't fool us. You can't. We cannot be fooled by your lies. No. This parliament showed us that they are incompetent to carry their duties as members of parliament. They could have called Mr. Mkhwanazi again, or they could have long took steps against those which Lieutenant Mkhwanazi alleging. Is it after when the Lieutenant General Mkhwanazi tells the nation we seek arrests being made? Why only now? We are not fools, and we are alive to the facts that General Mkhwanazi told the nation that prominent politicians are party to this crime. We are alive to the fact that he said members of the judicial officers are party to this crime. They are syndicates. We are alive to the fact that he, the Lieutenant General Mkhwanazi, told us that he is not that much worried about himself but the nation, because he cares for us. He cares for the future of this country, our beloved country. There's a TV station called Sia TV, commonly known as Mojalav. Bakatla Bakafela are owning 40% at Mojalav, but Bakatla Bakafela are benefiting nothing. They are not benefiting from Mojalav. Bakatla Bakafela are said to be also owning shares from the mall, Murle Mall, but Bakatla Bakafela are not getting any beneficiations from that mall. Bakatla Bakafela are owning 27% of Sianda Bakatla mine, which the current Minister of Finance, Godongwane, is owning 7%.
Enoch Godongwana is owning 7%, but the whole tribe, Bakatla Bakavela, is owning 27%. In our mind. Yes, I can say it's our mind because it's in our land. And we don't know if we are being paid the rent. What we only know is that there's a company called BBKIH, Bakatla Bakavela Investment Holding Company. Bakatla Bakavela Investment Holding. BBKIH is owning 27% on behalf of Morafa Bakatla Bakavela. It's also owning percentages on behalf of Morafa Bakatla Bakavela in various platforms. At Ivory Tree Lodge. Bakatla Bakavela are also owning there, but Bakatla Bakavela are not benefiting. The only people who are benefiting there are the directors of BBKIH. But they are saying they are holding those shares on behalf of Morafa Bakatla Bakavela. So we are asking the public protector. We are asking the justice system of South Africa. Section is it section 27? Yes, I think they are called section 27 or section 9 of the Constitution of South Africa, to please probe into these allegations. See to it if we are just saying it or we are being factual. We as Bakatla Bakavela, we have forensic reports. Forensic report of BDO, we have forensic report of Papadakis, we have forensic report of Siriti, we have forensic report of IFM. We have these forensic reports, which clearly shows you why are we saying there is a looting of money of the tribe and the government is not assisting us. Instead, the Premier of Northwest Province, Mr. Lazarus Mokhosi, he appoints the very same person, Mr. Nyala Pilar. He reinstated him illegally. So he made an illegal action. Ramokhosi performed an illegal action by appointing Nyala back to the seat. If it was not for the court order of February this year, which said clearly that Mr. Nyala Pilane is not Kgosi, the Premier must reverse that certificate, must withdraw that certificate. We don't know where we could have been. I mean, we are crying foul against the person. But the ANC-led government in Northwest by Lazarus Mokhosi reinstated Nyala Pilar. What is ANC saying to us, Bakatla? Please, Bakatla Bakavela, stop voting ANC. Mr. Lazarus Mokhosi showed us that they don't have any good intentions for Bakatla Bakavela. Master Fikile Mbalula came here disrespecting and disregarding Kgosikgolo Kavela. And for him to disregard Kgosikgolo Kavela is tantamount to disregard our customary law as Bakatla Bakavela and to disregard Bakatla Bakavela. He came here and Fikile Mbalula said Nyala Pilane is Kgosi. Who is he to tell the people that Nyala Pilane is Kgosi? Fikile Mbalula, you are not Mokatla to start with. You cannot come here and say Nyalala is Kgosi of Bakatla Bakavela. You can't do that. You can go and do that to your own chief, not our chief, not our tribal affairs. Go and do that to your own chief. You are very disrespectful, Fikile Mbalula. And we don't fear you. Fikile Mbalula. We know very well that General Mukwanas said it that there is a plot against people who are telling the truth, like ourselves. So we are not going to fear you, even if you can plot against our lives to kill us.
as mafias, because we are mafias. We know that we are mafias. ANC is run by mafias. ANC is no longer the ANC that our forefathers stood for. ANC is no longer there for the best interest of South Africans. ANC is there to protect people who are betraying this country. ANC is no longer the ANC that people thought about. And it is under you, Ndate Cyril Ramaphosa, that we are forced to come out clear and tell you straight and the South Africans that ANC is corrupt. And there's evidence to that. There's abundance of evidence. There's an evidence from Zondo Commission. And Justice Zondo, he says it clearly, even 2 weeks back. You heard what he said. ANC seem to be protecting criminals. Most of the ANC deployed or deployees are alleged to have conducted criminal activities, especially fraud and corruption. What is the Integrity Committee of the ANC doing about that? What is Mr. Mbeki doing about that? What is Mr. Kgalema Motlanthe doing about that? What is Mr. Zuma as a former president? I'm talking about the former presidents of South Africa. What are you doing about that? These are not only allegations. They are true stories. You know that. So ANC, we are tired. In any case, I don't mind to say this every day. Ke tla nna fa ka Setswana ya ka nonyane e bidiwang Motlatlagwe Mokhwebane. Ke tla tsosa modumo ya ka nonyane e go tweng Motlatlagwe. Ke tla itshireletsa ya ka kolobe muru. Ke tla le senola ya ka nonyane e bidiwang Tshetlo. Botlhale bo modimo a bo fileng diphologolo ke tla bo dirisa go re itshireletse. Ke tla lwa ntwa jaaka nkwe. Re tla ithulaganya re itshireletsa re le tlhasela ka nnete jaaka ditau. Mme seriti sa rona le sa bogosi ba rona re tla se sireletsa, re se dibela ka maitsholo a rona jaaka manong a setse petle ke morago. Re tla dirisa botlhale ba dinotshi go sireletsa bogosi ba rona. Re tla dirisa botlhale ba motlhwa go aga sekgatla. Re se tsholetsa gore se ko mankaleng ka mo dikeletsong tsa badimo ba rona. Re bana ba badimo ba bagaka. Nna ke riana ke le tlotla kgosi ka mophato. Ke mosimane a mokgatla wa Khafela. Ba ba nkitsing ba mpitsa Phalafala ke le tlotsa. Ga ke ingwe le matsetse. Re tla dirisa medi. Re tla di tshuma ditshitlo. Re tla di sila ditlhare. Re tla di kopa dingaka gore di re thuse kgatlhanong le ba ba lwang le rona. Re tla itshireletsa spiritually because we are spiritual beings. The spirit of truth and justice will prevail in our time. We are now in Aquarius. This is not the time
of Pisces. We are done with Pisces era. We have now entered Aquarius. Boldly so, as star seeds against destiny pirates. So our own destiny pirates, South African destiny pirates, is the ANC. The South African destiny pirates is the ANC. And those who are in marriage with ANC, they call themselves Government of National Unity. Those are our current destiny pirates. And as star seeds, we are here to defend, protect, promote the interests of our people, the interest of our destiny. We are here to protect the destiny of humanity, the destiny of harmony, peace for every South African and every human being in our time. Therefore, Bakata, re tle re fa gape go le seno le ka tse ding le nkutlwile Bakatla ga ke itella kolwe moroko ke ne ke re ka di 5 tsa March 2025 Ramokgwanazi puo tse nna di bua ka di 6 o na di buile ka di 5 tsa March a di bua ko parlamenteng mme mapolotiki a naga ya South Africa a didimala a ntse kgang tse di masisi tse Ramokgwanazi a di presentileng ko portfolio committee e teletseng pele ke DA portfolio committee ya teng Democratic Alliance mme go ntseng yalo ka yone DA e ntse di dimetse o mongwe wa members of parliament tsa DA ntse ene wa ntlha wa go sotla Ramokgwanazi a re Ramokgwanazi nke ba ile pele ko parlamenteng mme ene o a nna mo committee e Ramokgwanazi a reportile mo yone ka March ngwa gago yana a re iphentlhaloganye thanyang ba gaitso thanyang tswa mo boroko thanyang la iponna go nanong gore bontate Trump ko ba leng teng bontate Trump ba le kgakala fela ya ba tsa dikgato kgatlhanong le naga ya rona ka ntlha gore ga ba itumelele tsamaiso ya African National Congress le Government of National Unity mme ba wala ningalo ke rona the citizens of this country and we have to do something about that. Yano naga e ya Afrika Borwa ke ya rona naga e ke ya badimo ba rona naga e go mo diatleng tsa rona go mo dipelong tsa rona gore re isireletse ke a le kopa maAfrika Borwa ke ikobile yano gang ga di fele bakgatla gang ga di fele e bolotse bakgatla